Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangiye gukoresha robo na za drone mu gutegura imitego ingabo za Iran zateze mu mazi y'umuhora Hormuz. Ni nyuma yaho Iran yisubiyeho igafunga uwo muhora hashize amasaha make yemeye kuwufungura, ariko ikavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigikomeje kwiyenza. Mbere yuko Iran yisubiraho kuri uyu wa gatandatu, yari yemereye ubwato butwaye ibicuruzwa kunyura mu nzira yateguwe na Iran itarimo imitego, kandi yizeza ko itaza kurasa ku bwato bwemera kunyura iyo nzira. Ibi byose byahinduye isura ku wa gatandatu nyine. Iran isohora irindi tangazo rivuga ko byose bisubiye uko byahoze. Uyu muhora Hormuz ni imwe mu nzira zikomeye zifatiye runini isi yose, by'umwihariko abakenera ibikomoka kuri petrol ndetse n'ibicuruzwa bivuye mu burasirazuba bwo hagati. Ni ingenzi kandi kubera ko ari inzira inyuramo ibiribwa n'ibindi byangombwa nkenerwa abatuye uburasirazuba bwo hagati bakenera umunsi ku wundi. Kuba uyu muhora ugiye kumara amezi abiri ufunzwe byashyize ubuzima bwa benshi mu kaga. Ibiciro ku masoko birazamuka kuva muri Iran na Oman hafi y'ahaherereye uyu muhora kugera hano i Kigali, kubera ko kimwe mu bituma ubwato butwaye ibicuruzwa budaca muri Hormuz harimo n'imitego cyangwa se ibisasu biturika Iran yakwirakwije muri ayo mazi. Amerika yiyemeje gukoresha uburyo bwose bushoboka iyo mitego igakurwamo kugira ngo ubwato bushobore gutambuka bitabaye ngombwa gutegereza uruhushya rwa Iran. Ibi birimo birakorwa bite? Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, ni byiza kuvuga ku ngingo y'ingenzi irebana n'uburezi ndetse n'iterambere ry'abize rigendana n'iterambere ry'igihugu muri rusange. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byafashe ingamba zo kuzamura umubare w'abantu bize, haba amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza, by'umwihariko kaminuza. Leta y'u Rwanda itanga inguzanyo ku bantu biga kaminuza mu mashuri makuru na kaminuza za leta. Gusa iyo nguzanyo uyihawe arayishyura yarangije kwiga akabona akazi. Nibyo uburezi wahawe bwarakubatse. Kwishyura inguzanyo wahawe byo bizubaka u Rwanda. Buri nguzanyo y'uburezi itishyuwe ibifungiye umuryango w'ishuri abandi bantu bashoboraga kurihirwa, kandi hari ibihano ku batishyura n'abakererwa kwishyura. Sura urubuga rwa internet wa3.BRD.rawa wimenyekanishe niba warahawe inguzanyo ya bourse. Ku bindi bisobanuro hamagara 32 Ubu ni ubutumwa bwa Banki y'Amajyambere y'u Rwanda. Nk'uko twabigarutseho tugitangira, imwe mu mpamvu ubwato budaca mu muhora Hormuz nuko Iran yabumenyesheje ko nibucamo buzaraswa. Iki Amerika yari yagikemuye, yizeza ubu bwato kwizajya yohereza abasirikari bakabuherekeza kugera burenze uwo muhora. Icyakora irindi hurizo ni imitego yatezwe muri ayo mazi, kandi Iran niza aho yayishyize. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishami rirwanira mu mazi zimaze iminsi zizengurutse Iran. Mu byo batangiye gukora harimo no kwifashisha drone cyangwa za ndege nto zitagendamo abapilote, ndetse n'ubundi buryo bwose bushoboka bw'ikoranabuhanga bubafasha kumenya aho iyo mitego ya Iran iherereye bakayitegura. Uretse drone, Amerika irimo iranakoresha ubwato buto bwabo bugendera hejuru y'amazi n'ubugendera munsi y'amazi sous-marin, ariko bwose hagakoreshwa ubutagendamo abantu babutwaye cyangwa se abakapiteni. Ni ubwato bufite ikoranabuhanga rifotora, ibi tuzi nko gusikana, bugafotora kugera hasi ku ndiba y'inyanja ku buryo bushobora kumenya agace gatezemo imitego. Scott Savitz yahoze akorana n'igisirikare kirwanira mu mazi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umusesenguzi, avuga ko ubu buryo ari bwiza cyane kandi nta byago byo guhomba byinshi uba ufite iyo ubukoresha. Ati nta bwoba uba ufite bw'uko wapfusha abantu ku buryo ibyo bikoresho wohereza bigenda nta nkomyi. Ati niyo bibaye ngombwa kubitakaza, ibikoresho birasimburwa. Ubu buryo bwo gutegura imitego munsi y'amazi Amerika ntabwo ikunda kubukoresha cyane. Icyakora ifite ibikoresho n'ubuhanga bwo kubikora iyo bibaye ngombwa. Hari naho bifashisha za kajugujugu zinyura hejuru y'amazi zikaba zabasha gufotora ibiri munsi y'amazi, ndetse banagira amafi azwi nka dauphin batoza gutahura hari imitego. Hari ubwato buto bumeze nka drone Amerika ikunze gukoresha bukorwa n'uruganda RTX. Ni ikigo cy'Abanyamerika kizobereye cyane mu gukora drone n'ikoranabuhanga zikoresha, ndetse n'ikoranabuhanga rizifasha kujya gushwanyaguza intwaro z'umwanzi. Iki kigo nicyo kimaze igihe gifasha ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ikoranabuhanga rigamije gushwanyaguza itsinda rya za drone zoherezwa ku bwinshi na Iran. Nk'ubu iki kigo gifite ikoranabuhanga ryitwa AQS-20. Iri ngiri barishyira kuri za drone zoherezwa mu mazi
rikazifasha gufotora kugera hasi ku ndiba y'inyanja rishakisha ko haba harimo imitego. Drone irimo ikoranabuhanga ibasha gufotora mu muzenguruko wa metero 30. Ibiri munsi y'uwo muzenguruko byose bikagaragara. Hari izindi drone zigendera munsi y'amazi zirimo izitwa MK18 Mod 2 Kingfish ndetse n'izitwa Knifefish zikorwa n'uruganda General Dynamics. Izi ngizi zijugunywa mu mazi nazo zigafotora munsi y'aho bazishyize, ubundi zigatanga raporo niba hari imitego zahuye nayo cyangwa se niba ntayo. Izi drone igisirikare cya Amerika kirimo kuzifashisha kugira ngo kimenye amakuru y'aho imitego iherereye. Iyo hamaze kumenyekana, hoherezwa izindi drone zahawe amerekezo y'aho imitego iherereye zikajyana ibisasu bigamije guturitsa iyo mitego. Kevin Donegan yahoze mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi, aherutse kubwira ikinyamakuru The Wall Street Journal ko ubu buryo bukora. Ati iyo ukoresheje ubu buryo ushobora gutegura akayira gato mu mazi mu minsi mike ukoresheje izi drone. Yakomeje avuga ko iyo ugize amahirwe ukagira inzira utegura niyo yaba nto ariko ikabasha kunyuramo ubwato, iyo nzira ngushyiraho uburyo bwo kuyirinda maze akaba ari uyoboramo ubwato bwose bushaka gutambuka. Ni nako ukomeza gutegura n'utundi duce ya nzira ikaba yakwaguka hagacamo ubwato bwinshi. Uburyo bwo gutegura imitego iri mu muhora wa Hormuz buje mu gihe Amerika yohereje ingabo muri uwo muhora zigamije kubuza ubwato bwa Iran ndetse n'ubw'inshuti za Iran gutambuka. Ibi byaje nyuma yuko kuva intambara yatangira Iran yabujije ubwato bwose bw'ubucuruzi kuhanyura. Icyakora ubutwaye ibicuruzwa bya Iran cyane cyane ibikomoka kuri petrol bwo bukemererwa gutambuka. Ibi byarakaje Amerika cyane kubera ko yashinje Iran gukoresha iyi nzira nk'igikoresho cy'intambara, ikabuza abandi gucamo nyamara y'ubwato bwayo bukanyuramo kugira ngo ibone amafaranga atuma ikomeza urugamba. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoherejwe mu marembo asohoka mu muhora wa Hormuz ku buryo iyo hari ubwato Iran yemereye gutambuka abanyamerika babusubizayo kugera igihe Iran izemerera ko ubwato bwose bw'ubucuruzi buhanyura nta kuvangura. Uku gufunga Hormuz bwa kabiri byarushijeho kuzamura ibiciro by'ibikomoka kuri petrol hirya no hino ku isi kugera ku wa gatanu ushize ubwo Iran yatangazaga ko umuhora wafunzwe. Icyakora ibyo byishimo ntabwo byamaze kabiri kubera ko bwakeye ku wa gatandatu Iran yongeye gufunga uwo muhora. Hari ubwato bubiri ingabo za Iran zarasheho ubwo bwageragezaga kuhanyura bitanga ikimenyetso ko inzira atari nyabagendwa. Ku itariki ya 13 mu kwezi kwa kane hari ubwato bunini bw'ubucuruzi 27 bwanyuze mu muhora wa Hormuz buhawe uruhushya na Iran. Nibura 15 muri ubwo bwato bwakoresheje inzira yashushanyijwe na Iran ica ku nkombe z'icyo gihugu, no kuvuga aho ingabo zacyo ziba zireba. Bivuze ko aho ngaho ariho yizewe hatari imitego, ariko ntabwo ubwato ubwo ari bwo bwose bwakwiyemeza kuhaca kubera ko hegereye cyane Iran ku buryo ingabo zayo zitagushaka zakurasa aho byoroshye. Bivugwa ko Amerika irimo gutegura imitego ya Iran igamije kuyereka ko byose bishoboka kubera ko Amerika ibashije kubona akayira kanyuramo ubwato ku buryo Iran ibona ko gufunga uwo muhora nta musaruro birimo gutanga, byatuma yemera kujya mu biganiro itaruhanije. Inzego z'ubutasi za Amerika zimaze igihe zemeza ko ingabo za Iran zateze imitego mu mazi ari mu muhora wa Hormuz. Icyakora ntabwo hazwi ingano y'imitego irimo. Hari abavuga ko muri Hormuz hashobora kuba harimo imitego mike kubera ko Amerika yateye Iran itunguranye ntibabone umwanya uhagije wo gutega imitego myinshi. No kuba intambara igitangira ingabo za Amerika zaragerageje kurasa ku bwato bwose bwa Iran bwabaga bucaracara mu muhora wa Hormuz bagamije kubabuza gutegamo indi mitego. Nubwo uburyo bwo guherekeza ubwato mu kayira gato kaba kateguwemo ibisasu bwatangira gukoreshwa n'ingabo za Amerika muri Hormuz, bizafata igihe kinini kugira ngo hagire ubwato bushobora gucamo bwizeye umutekano usesuye. Ingabo za Amerika kandi zijeje ubwato butwara ibicuruzwa mu muhora wa Hormuz kwizi ngabo zizajya zibuherekeza, ariko nabyo ngo bizagabanya umubare w'ubwacagamo ku munsi kubera ko bizajya bisaba kwigengesera no kugendera ku masaha. Ingabo za Amerika zaherukaga mu kazi ko guherekeza ubwato bw'ubucuruzi mu kigobe cya Perse mu myaka y'1980. Iki gihe Iran yari mu ntambara na Iraq. Bivugwa ko ubwinshi bw'ubwato bwo mu mazi igisirikare cya Amerika cyakoreshaga icyo gihe muri ako gace bwagabanutse kubera ko icyo gihe bwageraga kuri 500, none basigaranye ubwato 292. Ikindi nuko muri iyi myaka y'1980 igisirikare cya Iran cyari kikiyubaka mu nzego zose ku buryo ntacyo cyashoboraga gukora imbere y'ingabo za Amerika. Mbere yuko Iran yisubiraho ngo ifunge umuhora wa Hormuz, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yari yabanje kuvuga ko Iran irimo kubafasha gutegura imitego mu muhora wa Hormuz. Iri tangazo ariko ntabwo ryavuzweho rumwe n'abacuruzi bafite ubwato bunyura muri uwo muhora kubera ko bahise bamunyomboza
bavuga ko inzira zose zica muri Hormuz ziteze ku buryo amakuru ya Donald Trump atakwizerwa. Kugeza kuri iki cyumweru nta bwato na bumwe bwigeze butambuka mu muhora Hormuz. Hari ubwato bubiri butwara gaze bwagerageje kuhanyura ariko busubizwa inyuma n'ingabo za Iran nk'uko ibiro ntaramakuru bya Iran Tasnim byabitangaje. Hari amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ubwato bwinshi ku byambu byinshi biri mu kigobe cya Perse butegereje ko agahenge kaboneka muri Hormuz ngo bwemererwe gutambuka. Kuri iki cyumweru Perezida Donald Trump yavuze ko nubwo Iran yiyemeje kurenga ku byo bari bemeranyije ifunga umuhora Hormuz, ngo itsinda ry'intumwa za Amerika ryiteguye guhurira muri Pakistan n'intumwa za Iran kugira ngo bakomeze ibiganiro. Ati Iran ejo yahisemo kurasa ku muhora Hormuz inyuranya n'amasezerano y'agahenge twemeje. Ati ubwato bwarashweho ubwinshi n'ubw'Abafaransa n'Abongereza. Ati murumva atari ibintu byiza. Ati intumwa zanjye zigiye kwerekeza Islamabad muri Pakistan, bazahagera ejo kuwa mbere ku mugoroba. Kuko umuhora Hormuz wongeye gufungwa, Perezida Donald Trump yavuze ko n'ubundi ingabo za Amerika zari zawufunze kandi ko igihombo kiri kuri Iran kurusha undi wese. Ati barimo kudufasha kugera ku ntego zacu batabizi kandi nibo babihomberamo. Ati buri munsi barimo guhomba miliyoni 500 z'amadolari, Amerika nta kihomba. Donald Trump yakomeje avuga ko Iran nikomeza kwinangira ntiyemera ibyisabwa na Amerika mu biganiro ngo izahura n'akaga gakomeye. Ati turimo kubaha amahirwe kandi ndizera ko baza kwemera, kubera ko nibatabikora turashwanyaguza inganda zabo zose z'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibiraro byose biri muri Iran. Ati byo kwigira abana beza twabiretse. Mu biganiro biherutse kubera muri Pakistan, zimwe mu ngingo zagarutsweho zigatuma bamara amasaha 21 baganira ariko bagataha nta mwanzuro ufashwe ni ingingo ijyanye na uranium itunganyijwe iri mu bubiko bwa Iran. Iyi uranium itunganyijwe ku kigero cyo hejuru ku buryo yakorwamo ibisasu kirimbuzi. Amerika ntabwo ishaka ko Iran igumana iyi uranium kubera ko ntabwo yifuza ko Iran igira ubushobozi bwo gutunga igisasu cya kirimbuzi. Ni uranium ibarirwa mu biro bisaga 400. Perezida Donald Trump aherutse kuvuga ko Iran yabemereye kuyibaha ariko ubuyobozi bwa Iran bwahise bubyamaganira kure. Kimwe mu by'Amerika yemereye Iran ni imitungo yayo yafatiriwe ishobora gukomorerwa mu gihe yaba yemeye gutanga iyo uranium. Hari amakuru avuga ko Iran yasabye ko ibanza gukomorerwa imitungo yayo yafatiriwe ifite agaciro ka miliyari 20 z'amadolari. Indi ngingo itavugwaho rumwe mu biganiro bya Amerika na Iran ni uguhagarika inganda za Iran zitunganya uranium. Bivugwa ko Amerika yifuza ko Iran isinyira kwizamara imyaka 20 nta bushakashatsi cyangwa se inganda zitunganya uranium ifite ibintu Iran idakozwa, kubera ko yavuze ko igishoboka ari ukubihagarika mu gihe cy'imyaka 5 gusa. Indi ngingo itaremeranywaho ni ijyanye no gufungura umuhora Hormuz. Iran ishaka ko uburenganzira bwose bwo gusoresha no kugenzura ubwato buca muri Hormuz bubwayo, ni mu gihe Amerika yo ishaka ko bisubira uko byahoze aho ubwato bwose bubishaka bwahanyuraga budasoreshejwe. Iran ivuga ko amafaranga izakura muri uwo muhora ari yazayifasha gusana ibyangijwe n'ingabo za Amerika ku bufatanye na Israel. Magingo aya amaso ahanzwe Islamabad muri Pakistan, aho intumwa z'ibihugu byombi zishobora guhurira kuri uyu wa kabiri hatagize igihinduka. Nk'ibisanzwe bivugwa ko Amerika izabihagarariwe na Vice President J.D. Vance, ariko hari ibinyamakuru byavuze ko Donald Trump avuga ko Vance atazasubirayo. Gusa nanone uyu J.D. Vance ni umwe mu bantu bakomeye mu butegetsi bwa Donald Trump, bivugwa ko atigeze ashyigikira na rimwe iyi ntambara. Najyayo azaba ari kumwe na Steve Witkoff, umuherwe usanzwe ari inshuti ya Perezida Donald Trump, akaba n'umujyanama we n'intumwa ye mu burasirazuba bwo hagati. Uyu ari mu bagize uruhare mu biganiro byatumye Israel ihagarika intambara muri Gaza, ndetse yagiye yoherezwa kenshi kuganira na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku kurangiza intambara imaze imyaka 4 muri Ukraine. Intumwa za Amerika bivugwa ko zizaba zirimo n'umukwe wa Donald Trump, Jared Kushner. Uyu nguyu ni umwe mu bantu Donald Trump yakoresheje cyane muri manda ye ya mbere mu biganiro byabaga bigamije kuzana gahenge mu burasirazuba bwo hagati. Ku ruhande rwa Iran biteganijwe ko uzaba ayoboye intumwa z'icyo gihugu ari Mohammad Bagher Ghalibaf. Uyu nguyu asanzwe ari perezida w'inteko ishinga amategeko, akaba umwe mu bizerwa cyane n'igisirikare cya Iran. Azaba aherekejwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Abbas Araghchi. Uyu ni uherutse gutangaza ko Iran yafunguye umuhora Hormuz, ubu iki gisirikare cya Iran kibivuguruza. Indi ntumwa Iran igiye kujyana mu biganiro ni Ali Bagheri Kani, minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga. Ahasigaye ni ukwizera ko izi ntumwa ziganira neza noneho zikagira ibyo zemeranya, kubera kuko iminsi ishira nta mwanzuro ufashwe. Ubuzima cyangwa se amaramuko benshi bakesha ko umuhora Hormuz ufunguye burimo kujya mu bibazo.
benshi twakunze kumva bidashoboka, ariko biranze bibaye tugihari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi basubiranyemo ku buryo umuryango wa gisirikare wo gutabarana OTAN bahuriyemo usa n'uwatangiye gusenyuka. Byatangiye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ababwira ko bagomba kongera umusanzu batanga, bitaba ibyo Amerika ikabakupira amazi n'umuriro nk'uko babivuga. Ubu ngubu ikigezweho nuko bongeye kugirana ibibazo na Donald Trump bapfa ko ibihugu by'i Burayi byanze gufasha Amerika kurwana intambara muri Iran. Donald Trump yavuze ko ashobora gukura Amerika muri OTAN ngo kubera ko kubana n'ibihugu by'i Burayi ngo ni ukubana n'indyarya igukenera kubera ko ifite ikigushakaho we wayikenera ukayibura. Magingo aya ibihugu by'i Burayi byatangiye kwitegura kuba muri OTAN Amerika idahari. Bateguye gahunda y'uburyo bazishyira hamwe bagahuza imbaraga, OTAN igakomeza kugira ubushobozi bwo kuba umuryango wa gisirikare ukomeye ushobora guhangana n'ibibazo by'umutekano muke byugarije isi. Birahwihwiswa ko uyu muryango mushya ushobora kuzahabwa izina rya OTAN mvaburayi, kandi ko bashobora kwinjizamo n'ibindi bihugu byinshi by'i Burayi bitari bisanzwemo. Uyu muryango uzaba ufite iyihe shusho? Bizasigaho umubano w'Uburayi na Amerika? Bazakura hehe ubushobozi? Reka noneho tuvuge ku mwuka mubi uri mu muryango wa OTAN wahanganishije Amerika n'ibihugu by'u Burayi. Dwight Eisenhower wayoboye Amerika mu myaka y'1950 akagira uruhare rukomeye mu ishingwa ry'umuryango wa OTAN. Aramutse abonye amakimbirane ari muri uyu muryango uyu munsi, birashoboka cyane ko amarira yamuzenga mu maso. OTAN ni umwe mu miryango yashinzwe mu bihe bikomeye ubwo isi yasaga n'iyacitsemo ibice bibiri. Ni umuryango ufite agahigo ko kuba umwe mu miryango yo gutabarana imaze igihe kinini ishinzwe kandi ikomeye. Icyakora ishingiro ry'uko gukomera k'uyu muryango ryatangiye kugeragezwa na Donald Trump wagaragaje ko OTAN igamije konka Amerika nta musaruro ibazanira. Mbere yo kwinjira muri uyu mwiryane, ni byiza gusubira inyuma gato mu mateka y'uyu muryango. OTAN yashinzwe ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu 1949, ishingirwa Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu 12 nibyo byasinye bwa mbere ku masezerano ashyiraho uyu muryango. Ibi bihugu byatangije uyu muryango byarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Canada, Denmark, Ubufaransa, Islande, Ubutaliyani, Luxembourg, Ubuholandi, Norvège, Portugal n'Ubwongereza. Uyu muryango washinzwe biturutse ku bibazo by'umutekano muke byakurikiye intambara ya kabiri y'isi. Igice kinini cy'Uburayi cyasaga n'icyasengwe n'intambara bidasubirwaho. Benshi mu bayobozi bashya bari bariho mu Burayi bari bafite ubwoba bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete arizo zavuye mu Burusiya bw'uyu munsi. Abarusiya bagenderaga ku matwara ya gikomuniste. Abanyaburayi n'Abanyamerika ntabwo bifuzaga ko ayo matwara kwira ku isi yose. Ibice byinshi by'Uburayi bw'Urasirazuba byari byaramaze kwigarurirwa n'ayo matwara. Abandi bakagira ubwoba ko nta gikozwe ayo matwara azakwira Uburayi bwose. Umuryango w'Abongereza, Imperial War Museum, uvuga ko muri icyo gihe urebye Abasoviete bari bahanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko nicyo gihugu kindi cyari gisigaranye ubuhangange nyuma yo gusenyuka k'Uburayi. Ibi bihugu byombi byari bifite gahunda byateguye zigamije kwigarurira Uburayi nyuma yo gusenywa n'intambara. Muri make bari barateguye gahunda bazakoresha bubaka Uburayi ari nako babwigarurira. Abanyamerika bari bafite gahunda bise Plan Marshall, mu gihe Abasoviete bari bafite yitwa Comiform. Ubudage nk'igihugu cyahoze gikomeye mu Burayi naho hari haravutse imvururu, igihugu cyaracitsemo ibice, bamwe bashyigikiye Amerika abandi bashyigikiye Abasoviete. Intego ya OTAN yari yagutse, yari irenze gukumira kwaguka kw'Abasoviete, ahubwo harimo no guhangana n'imyumvire y'ubuhezanguni yari itangiye kwaduka i Burayi, aho bamwe bashakaga ko ibihugu byigenga ntibibeho bikorana n'abandi. Intego ya OTAN kandi kwari ukongera guhuza Uburayi bukaba umugabane uvuga rumwe nyuma y'imyaka yo gusubiranamo yaranze intambara ya kabiri y'isi ndetse n'iya mbere. Amasezerano ashyiraho OTAN yarasinywe, bihindura na politike y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imwe mu ngingo ikomeye yashyizwe mu masezerano agenga OTAN ni iya 5, ivuga ko mu gihe kimwe mu bihugu bigize uyu muryango gitewe, ubwo bifatwa nk'aho OTAN yose itewe, bose barahaguruka bagatabarira rimwe. Kimwe mu byatumye OTAN yihutira kubaka igisirikare gikomeye ni igihe Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zageragezaga igisasu cya kirimbuzi mu 1949 ndetse no mu 1950 ubwo hatangiraga intambara yasize iciyemo kabiri Korea hakavuka iy'epfo n'iya ruguru. Igisirikare cya mbere cya OTAN cyagiyeho mu 1951 kiyoborwa na General Dwight Eisenhower, ari nawe waje kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma ibindi bihugu byatangiye kwinjira muri uyu muryango birimo Ubugiriki, Turukiya n'Ubudage bw'Uburengerazuba.
leta zunze ubumwe z'abasoviyete nazo zahise zishinga undi muryango mu masezerano yiswe aya Varsovie, Pacte de Varsovie, aho uyu muryango wahurije hamwe ibihugu byo mu Burayi bw'Uburasirazuba ndetse na leta zunze ubumwe z'abasoviyete. Magingo aya OTAN igizwe n'ibihugu 32. Ingingo ya 10 y'amasezerano ashyiraho uyu muryango ivuga ko ibindi bihugu by'i Burayi bibishaka byemerewe kwinjira muri uyu muryango mu gihe cyose byiyemeje gukurikiza amahame agenga uyu muryango. OTAN nubwo yakomeje kugenda yiyubaka, amakimbirane hagati y'ibihugu biyigize yakunze kugenda avuka. Mu 1966 General Charles de Gaulle wayoboraga Ubufaransa yafashe umwanzuro wo gukura igihugu cye muri OTAN, avuga ko bigamije kurinda ubusugire n'ubwigenge bw'Ubufaransa. General de Gaulle yavuze ko OTAN isa n'itegekwa na Amerika ku buryo bibangamira gahunda z'Ubufaransa zo kwigenga no gusigasira ubusugire bwabwo. Bivugwa ko hari ibyemezo Amerika yabaga ishaka ko bifatwa ariko Ubufaransa atari ko bubyumva. Ni mu gihe kandi Ubufaransa nabwo bwibonaga nk'igihugu cy'igihangange, dore ko bwari bugifite ijambo mu bihugu bwahoze bukolonije haba muri Afurika n'ahandi. Uwo mwuka mubi ushobora gusiga OTAN isenyutse wagarutse, by'umwihariko uturutse kuri Amerika nk'umuterankunga mukuru w'uyu muryango. Ikinyamakuru The Wall Street Journal kivuga ko bamwe mu bayobozi b'i Burayi batangiye gutekereza uburyo bwo kubaho badafite Amerika ndetse no kureba uburyo bategura gahunda y'uburyo igisirikare n'imiyoborere y'uyu muryango yazakomeza. Ni ibiganiro bimaze iminsi biba hagati y'ibihugu bigize OTAN. Intego y'uwo muryango mushya abanyaburayi bashaka gushinga ngo ni ukwiyubakira ubushobozi ku buryo babasha guhangana n'Uburusiya buramutse bubateye. Muri make, Uburayi burashaka kwigira mu bijyanye n'igisirikare ku buryo Amerika ibaye itagihari bashobora kwirwanirira. Bivugwa ko abanyaburayi batangiye kwitegura ku kubaho bonyine guhera mu mwaka ushize, cyane cyane ubwo Perezida Donald Trump yatangazaga ko ashaka kwigarurira Greenland, ikirwa kibarizwa kuri Denmark. Denmark ni kimwe mu bihugu binyamuryango bya OTAN. Byarushijeho kwiyongera mu minsi ishize ubwo abanyaburayi bangaga gufasha Amerika mu ntambara muri Iran. By'umwihariko Ubudage ngo nibwo buri imbere mu bihugu bishaka ko Uburayi bwigenga bugashinga umuryango wabwo udashingiye kuri Amerika. Mu myaka yatambutse Ubudage nibwo bwajyaga bwitambika iki gitekerezo cyo kwivana ku ibere rya Amerika iyo Ubufaransa bwabaga bubigaragaje. Kuri iyi nshuro byarahindutse. Bivugwa ko chancelier mushya w'Ubudage Friedrich Merz yifuza cyane ko Uburayi butakomeza kuragiza umutekano wabwo Amerika. Impungenge abanyaburayi bafite nuko hafi y'inzego zose za OTAN zubakiye kuri Amerika, uhereye ku buyobozi, ibikoresho, amakuru y'ubutasi n'ubuyobozi bw'amashami y'uyu muryango mu bya gisirikare. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte wabaye minisitiri w'intebe w'Ubuholandi aherutse kuvuga ko bifuza ko inzego z'ubuyobozi z'uyu muryango zose zajya mu maboko y'abanyaburayi. Gusa uyu Mark Rutte ashinjwa gukorana cyane na Donald Trump, ngo anakunda Trump cyane ku buryo ibyemezo Trump yashaka ko OTAN ifata byoroshye ko yabifata ku buyobozi bwa Rutte. Abanyaburayi barifuza ko uyu muryango ugendera ku gukemura ibibazo byugarije Uburayi aho kugendera mu kigare barangajwe imbere n'inyungu za Amerika aho kubizabo. Mu minsi ishize Perezida Donald Trump yashinje ibihugu binyaburayi kuba ibigwari, avuga ko na OTAN idafite Amerika ari nk'intare yakutse amenyo. Mu gusa n'uwishongora ku banyaburayi no kubanyega, Donald Trump yavuze ko na Perezida Vladimir Putin ubwe w'Uburusiya abizi neza ko Amerika ivuye muri OTAN ngo byamworohera guhita yigarurira Uburayi. Nubwo Donald Trump amaze igihe akangisha abanyaburayi kuvana igihugu cye muri OTAN, umwanzuro wose wo kukivanamo ugomba kubanza kwemezwa n'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Icyakora Perezida afite ububasha bwo kuba yategeka ingabo za Amerika kuva mu Burayi cyangwa se guhagarika inkunga ya gisirikare igihugu cye cyatangaga muri uwo muryango. The Wall Street Journal ivuga ko ubundi abanyaburayi by'umwihariko Abadage bangaga kuzamura ingingo yo kubaka umuryango wabo wo gutabarana, batinya ko byarakaza Amerika igahagarika inkunga cyangwa se ubufasha yabahaga. Icyakora mu mwaka ushize Ubudage bwagaragaje ko n'ubundi rusibiye aho ruzanyura kubera ko ubutegetsi bwa Donald Trump nyuma yo kwerekana ko butazemera gukomeza gufasha Ukraine mu ntambara irwanamo n'Uburusiya kandi ubufasha aricyo cyizera Amerika yakomeje kubaha, bigaragaza ko n'abanyaburayi bashobora kuzabyuka mu gitondo bagakenera Amerika bakayibura. Chancelier w'Ubudage Friedrich Merz yavuze ko ibyo ngibyo ari isomo ry'uko abanyaburayi bagomba kwigira bakwibura bagapfa. Yavuze ko Amerika ya Donald Trump yaberetse ko batagisangiye indangagaciro n'icyo barwanira ari cyo ubusanzwe cyatumaga OTAN iba umuryango bahuza. Abanyaburayi bashakaga ko bigarurira inzego z'imitegekere za OTAN bidasakuje ku buryo imyanzuro myinshi itorwa ibiri mu murongo wabo. Muri make ni nka kudeta bashakaga gukorera Amerika ariko mwibanga. Bo bifuzaga ko Amerika iguma muri OTAN, ariko ibijyanye no gutera inkunga igisirikare ndetse n'imisanzu abanyaburayi akaba ari bo bagiramo ijambo rikomeye
ndetse bakanayobora. Minisitiri w'ingabo w'Ubudage Boris Pistorius aherutse kugira ati OTAN ni umuryango ntasimburwa haba i Burayi no muri Amerika, ariko birigaragaza ko twebwe abanyaburayi tugomba gufata inshingano zo kwirindira umutekano. Ati kandi nibyo turimo. OTAN igomba kugenda mu mujyo w'abanyaburayi kugira ngo witwe koko umuryango wo gutabarana uhuza ibice bikora ku nyanja ya Atlantique. Ibihugu birimo Ubudage, Ubufaransa, Ubwongereza, Polonye, Canada n'ibindi byo mu majyaruguru y'Uburayi nibyo biyoboye itsinda ry'abashaka impinduka zihuse muri OTAN, bagakora igisa n'umuryango muto imbere muri OTAN. Ambasaderi wa Suède mu Budage Veronica Wand Danielsson aherutse kuvuga ati turi mu bihe bidasanzwe bisaba gufata ingamba. Ati niyo mpamvu turi mu biganiro nk'ibihugu binyamuryango kugira ngo tubashe kuziba icyuho kiri muri OTAN. Kugeza ubu ibi bihugu bigize OTAN cyane cyane by'i Burayi birimo kwiga ku buryo bizasigara bifite ubushobozi bwo kurinda umutekano w'ikirere cyabyo bitabaye ngombwa ko hitabazwa ubwirinzi bwa Amerika, kongera ingabo n'ubwirinzi ku bihugu byegereye Uburusiya nka Polonye, uko imyitozo y'igisirikare kigize OTAN izajya ikorwa, uko abanyaburayi bazishakamo ibikoresho bya gisirikare bigezweho byo kwikingira n'ibindi. Bamwe mu basirikare b'abanyaburayi batangiye gutekereza ku buryo ibihugu byabo byakongera ingano y'intwaro byikorera, cyane cyane iz'ingenzi nk'ubwato bw'intambara bugendera munsi y'amazi, intwaro zirinda ikirere, ubutasi, indege z'intambara n'ibindi. Nk'Ubudage n'Ubwongereza baherutse gutangiza gahunda yo gukora ibisasu bigendera ku muvuduko uruta uw'ijwi hypersonic. Nubwo abanyaburayi bashaka kwigarurira ubuyobozi n'ijambo muri OTAN, abanyamerika bakora muri uyu muryango bakunze kugaragaza ko batiteguye kwemera kuganzwa n'abanyaburayi. Mu gihe Amerika yaba itashatse kuva muri OTAN, kuyibirindura ikirimo bizagorana cyangwa se bisigaye OTAN icitsemo ibice kurusha uko yari imeze. Imwe mu mbogamizi abanyaburayi bashobora guhura nayo kandi ni ubushobozi mu by'ubutasi, kubera ko Amerika ibarusha ubwo bunararibonye ndetse n'ibikoresho. Ikindi ni ubushobozi bwa Amerika mu guhangana n'intwaro za nucleaire, ku buryo kubyikorera nk'abanyaburayi bitizewe cyane. Magingo aya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ingabo zigera ku 80,000 ku mugabane w'Uburayi zikorera mu birindiro bya gisirikare bigera kuri 31 Amerika yafite. Ubudage nibwo bufite abasirikare benshi ba Amerika kubera ko bararenga 36,000, hagakurikiraho Ubutaliyani, Ubwongereza na Espanye. Nubwo aba basirikare n'ibikoresho bya Amerika bafasha abanyaburayi mu by'umutekano, nabo biborohereza kubona byoroshye amakuru y'ubutasi no gucungira hafi icyajya gusenya Amerika, bakaba bagikumira hakiri kare. Bibaye ngombwa ko nk'Uburusiya cyangwa se ikindi gihugu kitumvikana na Amerika kirasa igisasu kirimbuzi kuri Amerika, aba basirikare ba Amerika banyanyagiye Burayi byaborohera kumenyesha abari muri Amerika kare, cyangwa se bakakiburizamo kitaragera iyo kijya. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje, naho utaha.